جبرنامه کادن آدم گه جواکی افدم و حمود ما خوش بینن نجا ام به هفته جیل کوچه و کلان بازار آمدنه ام براست هاتنا یکی ایران روزا آشتیا جهانی به خلکی را باخون اف روزا یکی ایران آشتیا جهانی دبن سیاست دا دیساته پیشوازی کردن بینن هجا د دنیای دا خلق هر زده جپیوا شرح زناکه و هر زده جی جپیوا آشتیه حسکه که آمه جی میکروفون اخواه درجی شینی آنگو خلقی آمده بکن درباره یکی ایلون روژا آشتیه جهانی و شر دا چد فکرن برنامه ما دست بید که بینرین هجا از بینی نها لعالیه کی شر دا قومن سرید الولات مول تواهی دنیای لعالیه کی دا جی روژا یکی ایلون آشتیه جهانی تی و براست هاتنا و خلق و داره میدان و میتینگ ورن درخستن لعالیه کی شر ہے لعالیه کی جی سرید خلقی کرد آشتیه دخوازه مروا هر دو آلیا هر دو پیوا شر و آشتیه بده بره مروا کاره تابلو کا چه درخه والله اول انا تشكي اشترى بيجم اف دولة جبروح برا بارش شنابه يعني ام تشخا بارشي جي بخازن ام تشخا جي بانا بخازن باقفن جي اوج ما درافن وحتى كان موسى دوام بكن ام باورنا كان بوانارا سريج دينن يا مسري بشكل بري دينن يا جي ام في شكل ام عمري دوام بكن يعني يكي لونته وين رجع الدنيا بارش جنيه لي ولكن روزا دنیا بارش günü bile havalı metten girtini, havalı metten çavdan o siyasi met tabii ki bnede sevandanı insan tenkuştun yani var ma o haş roja sabi ki atya onda uye nebi insanı nayxani yani ev sistema hain evsa devam beke ev zulmeci elme devam beke az bavariya xuban naynım roja me خوشی هم دائما میتینگی خوبه هم دائما سری خوب بلند بکن لی حتی که عمر کی واره گنج کی واره نسل کی نیوره و صدام که چونکی ام دموکراسی هم دنیا ام دولت کی دموکراسی رام نو هفدانینن ام دولت کی فاشیست رانه نو دولت کی فاشیست دانه و ام کرمانجا میوساجی ازیت هم بکشینن لی ولکن ام سری خودم هلدن İnşallah. Yani tüdbeşi sertavandın tine melber bedin. Melber bedin ama bir şekli kos 5-6 sale bir şekli na. Şekli jibine 2000 xware. Berem dest bir röportaja xwe bikin te heta got hati ihraçkirin ji wezîfeya xwe. Peki mesela em bêjin ihraçkirina te jî ne parçayekî şer bû konsepta şer? Ew jî konsept şer e. Ew jî sistem insana bi perêwî bi malê wî وان تربیت که لیولاکن ام مال دنیای تربیت نابن ام انسانیتی تربیت بن ام بارش تربیت بن و ام دموکراسی تربیت بن ام سری خوشی ناتوینن و کیف آن دخوازه چو ابغازم براو صاف عالیه کی شر هیا ول عالیه کی صبح bir Eylül Dünya Barış Günü. Halk aştiye dixwaze, barış dixwaze. Peki düşuna şer da çi jwara hewce? Düşuna şer da jimara azadi şerta yani. Em azad bibin û îsaretî bê şer bê pevçûn bê kuştin bê xûn rijandin em azadî dixwazin em başî dixwazin dî dixwazin însan neyê kuştin Mervat kare bêje Kurd xelkê Kurd ji bo aştî û azadiyê tîw birçî maye belê em dixwazin ki em jî azad bibin em Kurd tev bütün milletê me Kurd her çar tarafê Kurdistanê em azad bibin yani em ji weke xelkê em bên dîtin em bên hazirkirin em bên azadkirin yani em jî azad bin em jî serbest bin Peki em bêjin banga te gazîkirina te ji bo rayedarên dinyayê heye kesên ku dinyayê bi rêva dibin îdî şer bes şûnavê de aştî bila were herî ez hez dikim şer çê nebe însan nebire însan xûn nerje û însanekî bê kuştin ez zan dikim dünya insan tev tê kuştin ez wî hesabî dikim yani ez azadî dixwazim serbestî dixwazim millet azad bin millet herkes bige heqê xwe hukukê xwe Ek insanek bêje Dünya Barış Günü egerekî çi bikin ki garibin alîkariya wî jî wî tişî vemrîn ama tişkî ortun îro ro dewre Ahmed herkes bê ez çar tarafê dünyayê savaşıl nava Müslümana özellikle nava Kurda zaten insan îro kurman işte kuştin
عرب شتين كشتون كسري خرانا كيلو كادك إسلامية حقيقتي هبه قرق سري خراكن نايل من تشتغل ب شكلهم وفي روجا gerçekten حقيقتها في روجي حقیقتا به روژه معناوی نمایه تو بجی نا تن يرو تن تو دورا تن يعني ند فرتني ند بركتني تو دورا تمام dünyayı tun قضية يعني يا أري تمام تسرد شيلكن تفرن شغلن ama zor gerçekten zor. Peki em bejin van mezinin dünyaya serokên welatan, serokkomarê welatan ku peyam mesajên aştiye din ew ji bo içine o. Bawer bike ew menfiatte. Menfiatta dünyayı da navan lepe vande îro gerçekten îro da nava dünyayı da eğer menfiat tınebe zaten vitişta şeyna. Tek kelimeyle. Yani îro Şerj bu menfaatê xwe dikin. kesinlikle. Aynen. Ve van insana ji bo hawi îro nej bo menfiatta dünyayı îro menfiatta ke tê tune bina. Çıkarık tê tune buna îro insan eme kim insan bikuje? Debe insan ki tu sebepsi ki insan ki bu toplum kıymet kuje. Evade ve insan eğer divet insan ki rak be sebebem sebebak ne be kuştun debe toplum keradık. Öyle tun. Peki em bej bipirsin hewceya vî welatê me ku hewqa insan hatine kuştin dışarıda. İdî bi aştiye û em bejin bi xweşiyê tune. Keşke aşıtı şey buna hoşe. Keşke. Şimdi be şey daha hoşe. Herkes makine khaz ke irodu rahatya her tarafı serbest be. Keyf hoş be. Herkes khaz ke şart ne be. Herkes khaz barış ev. Barış kine khaz zaten ya iman ayet keme. Niha sibê yekê îlonê yekê eylûlê roja aştiya cîhanê ye. Li hemû deverê dinyayê çawa Kurd wê pêşwaziya aştiyê bikin. Bêjin bila aştî were ser erda Rojhilata Navîn û Kurdistanê. Elaniyekî jî şer dewam dike insan tên kuştin. Dibin siya şer da dîsa roja aştiyê tê pêşwazî kirin. Tu vêya çawa dibînî? ام عالمين مزه اشست دو سالم مخناس كري حياة ايرورو دائما شره تعرض كردستان دا جي بيخون نمايه انا جي ام بيجي دكن خونا insana هي هم da عالمين yani aştı nizam şey bana giş siyaset avanı politik avanı hem duhazın aştı ki hoş bir insan bira azat ben herkes gora evka yani jiyana berdavam bike fakat de Arda Kürdistan'da da tişkiyavatı neye? Serdest çima naxwazin aştî û azadî ser vê axê pêk were serdest. Devletên serdest. Ana zenginiye van Arda dünya giş pezanı. Jiber viyavi naxwazin ki bun em yani insan azat ben evkben menfaat avantaj hey jiboy menfaat jiboy evki giş menfaat. سوش سوجمه اتفاقامتونه ام جاف حزناکن ام بدسته هف ناگرن ام آشتی کی راستی نخوازن ام azadi ji naxwazin em rızgartî jî naxwazin kesinlikle çünkü ittifaqametune em bixwazin em bibin yek em jav hez bikin em dest hev bigirin em evdû bigirin hemêz bikin Ya bejî yekîtiya milletê Kurd bila çê bibe. Tabii canım. Ev vakidin yekîtî heya çê nebe ana yek ver vedere karşıda bir de faşist yok buxuridum her sebebi rahat iltaka. Fakat em bibin dedi ki zor. İcar em careka nefse vegerin li şerek û qewmiye ser Kurdan da û hezaran Kurd hatine dê hezaran Kurd divan 45 salên dawî de hatine kuştin li her çar parça Kurdistanê. Modeleka çawaş bû Kurdistanê lazim e aştî helbet ne hewceyê gelo. Ya ana hayat tifak tune be aştî heve biçer be. Tifak tune be zek Dmarkida ji tifak tune be hem ben Dmarê de giş ev bevra bikenin bev hedek bikin ve ev bejam azadın evkin fakat sonuçta li derva ev hinek pê serê merak. Aştî tişkî pir xweş e. Yani dünyada xwazî ki herkes dünya giş tekete nabaştî ki xweş îro dünya têra insana giş dike. Fakat van insanı dünyayı xistine destê xwe ez bilim em pir zêde bira milyon ki insan be wan milyon ki insanı neh milyar 10 milyar insanı giş girtî destê xwe ji bo wî hawî ya îro dünya terakî nake ve erda terakî nake. Li Afrika insan ji birçîna dimre, ji Yemenê insan ji birçîna dimre. Li vê derê her rû insan dimre. Li vê derê civana werkirin giş ketine fuhuşê û uyuşturuciyê pisliğê. Ev jî ne komseteka şer e, ev jî meseleya şer nîne.
giş ev yani aşiti naba ji ber wiya wiyaz bim wan milyon insan bana naxwaze ve em jî go didin wan em go didin wan em kes be gora kesi yani gora aştiki rastî yani aştiki mesela ben demokrasi bavariyam demokrasi namayı kesinlikle çok gotun demokrasi persimek me goti demokrasi zamanı me jorte rakın me goti demokrasi çizan zindana kuştuna hapsa danma Bavariyata te navarokayı vala kine idi be bavar kine te. yani rast demokrasi mesela ya çava bejim gerçekten Aştı demokrasi ki rastaqin herkes tuhaze tici tuhaze helbet. tabii ya herkes tuhaze fakat dahi jmer bu vak hayaleki vak yanlış şekilde İro dini İslam'ı çava karakterin dini İslam'ı karakterin yani dini İslam Müslüman diye ya şorte rabuya dini İslam'ı çava karakterin viyacı aynı demokrasi hem de viyacı karakterin Sıbe yeki ilone roja aştiya cihaniye yani tamam dünyaya ve vere daxwaskirin ku aşti vere cihani o taybetici Kurdistan'ı. La alikişi şer daqama insan tekuştun. Tve yeki çava dibini. Em şer naxwazin, ticari şer naxwazin. Ama ego şer dixwazin hene. Devamlı şer dixwazin. Em aşitî dixwazin, em giş em hemî birey hevin, em hemî Müslümanın. Em çima şerkin. Berkes neye kuştun? Çima ve halkeye kuştun? Yani kid bir birabbi ya. Yani eğer etişki yanlış diyeceğim be valla yanlış haber dedi. Estağfurullah. Helbet yani düşüna şerda herkes aştiye tercih ke. Leme kabın aşti nay serve ahçı mı? Vallahi gerek ye seri haber bedin. Bu aşti gerek ye zor haber bedin. Yetkili haber bedin. Ve barışı sağlamış bikin. Ha derseme de tişki tüne ya. Peki tu çi daxwaz ki jwana? Daxwazat te jwan çi? Heviyat te jwan çi? Az heviyam jwad ve böyle barışı sağlamış bikin. Herkes bir birati derbas bir memleket tema baş bi. Az benat xwazın. Ama Ev memleket idi havceyi ve aştiye ve xoşi ve aramiye buye. عليه هيا دوامني احتياج هيا بينا كا الجيكي الشرد بي الجيكي تشيكتكن وعدي براتي هبي تشيكتي هبي چما بي شريتكن اما مثلا جيشي دبيجن اما زماني و قلبي و نيكا زماني و ايريد بيجي قلبي و ايريد بيجي ها وعدي زمان و قلبي يكبي وبارش بي Sıbe yeki ilone roja aştiya cihaniye. Dedib Türkiye betir teb karanin bir eli dünya barış günü ketiye zamanı halke mixabın ser zamanı halke. Bu ve roje bendavari daxwazet te çi ve roje çinel şuna şerda. جبونا بير ايلول جبو عشتي از بيروز دكم سبي از داخوازيا من اوه جبو ديمقراسي زمانكي جيانكي به عشتي هم دخوازن جیانکی به آزاد خوازن یعنی دخوازی ما اوه ام جی گلی کرد د سر پارتیا خونه رو سر پارتیا خوشی ام کارت حکومتی که اوه که کار پیدا کن و آنها جی برا دستی وقت بکاور خن یا دستی وقت تیک منی کاور او جی برا آلیکاریا لکردا بکن و به هف کون حیا آنا شر چه بویه جوی شره دا کس خیره ندیج yani şer çe bibe ce toplum ra ji kê ra baş bibe yani daxwaziya me ev e ji bo demokrasî aştiyê û li ser vî ew kê dem gere jiyana xwe bikin daxwaziya min şer bisekine huzur û tifaq û barış hebe cihanê Çima insan hewqastên kuştin yani ne besa hewqasta kuştina insana? Valla demek kuştin pir arzan biye. Herkes yani insan hayata insana pir arzan e. Her deri kuştin û çîk û yani ser çi parê nave. Dünya tera be hekî şad keşma ve vî şerî bo çi ye? Demokrasî gerek tune hebûna ve çita çene bû. Dünya nabîne vî şerî van kuştinan. Ya menfaata xwe mere. Yani şer jwan hiç şer le aliyevan çê nabe aliye me çê dibe. O iş xor ticarette xwe dikirin û li vê me jî li vê dira em hev dikevin başka çi
Sıbe yeki İloni roja aştiya cihane bir Eylül dünya barış günüye. Bla aliye ki daxwazat te çiye yani em tuhazın daxwazat te ve roje çiye. Aşti çteki piroza insan lehevdikin insan xoşi û aramiye da dijin. Lê mixabin aliye ki ji şer de qewme. Tij bu be çi dibêjî. والله teşekkür ederim. Bravi şarip kade. Dinava Türkada, dinava Kurdada, dinava Aleviyade. Yani bütün dünya kade. De insan gava khayim o şer zina kade. Duruti zina kade. Kaynatin dava insana da. Eve kaynatı içe nizanibiye. Yani durum. برای انسان یعنی دایله که تا مرد ویدو شغلیان 6-7 مرد مزاد کردن. انا 6-7 مرد نکنه لایله کی مزاد کن. Evjine hakiya dünyaya nine ya ku şer serseri ve dahan yani. Genel. Ana temsilen bejim ki ev keda navi çimun ana ciye ke şart bu navi çiye. Rojavay Kurdistan'ı, Filistin'i, Başuriye Kurdistan'ı. Şer Filistin'e çi alaka mı? شهر اوکی روسیه چه علاقه مه لو داره شهر دبول داره پیاسا زیاده دبو چه علاقه مه یعنی پیاسا و ام بجن اکونومیا و نجبر شهر روسا تک چه بلا ولا بویه یا پریا دزیه که نه اکونومی نمه یکی هتیش رازج مانا برابرین من بگرم ببنزی عمری من داننن از یکی تنم پر یا لورم یا زلوندر دابم antrenmanı mez. Peki şuna şarda şuna ku xoşu başı çebebe تجبوی و چه فکر سبزی یکی ایلونه ایلوله روزا آشتیا جهانه روزا آشتیا دنیاه تجبوی که داخوازته چه والله بابا از راسی بجم یعنی تشتی که یعنی راسی خوشه هیا خایناتی نکده هیا دروتی نکده نه والله شرط کده نه والله بارش تی نو مهمیا دروتی نو مهمیا دایه فروتانم پرای انا ملت وکیلی AKP نیوی کرماجدنن ها؟ چه نوادم که نوا کرمانجا دنامینن ماما شیمشا کرمانجنن باتمانینن تشته که بی کری آن سالی که بی اوتکا یکی کریه دقاسه دا پره نمایه vergi به ملت راز پره نما اجویا 15 سال بره دیاربکر چاوم آنا دیاربکر چاوانه اوه genelleme بکن بسیمه شوی ne saygıya, ne sevgiye, ne mazınatiye, ne büçükitiye. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ydü. Yeki Eylül'e roja aştiya cihanete sıbeye o şarjı tıkavmal aliki. Ve daxwaze ve roja çiye, ve bu roja çi fikrin? Vallahi yani 1 Eylül Dünya Barış Günü yani şerri ne hoşe. Yani aştı daha baş yani insan yani kuştunu evkirin yani zaruku, pireku, evki nekhoş, yaşlı vana tep yani ne baş, çişki ne baş yani katliam yani emre Xuda marov mirin başkaya yani insan bukje yani ne çişki gelek hoş yani ben tane ki desteklemişti ki yani halikariya vidikası yani yani nece insaniyeti yok belki derk etiye yani ne insana yani hani merhaba insan ilo bu fazla ki yani yaşamış be hani gerek insan da kuşe ben yani bıraşır çenebi bıraşır çenebi bira aştı abi bira barış abi bira yani insan yaşamış ve herkes biraz zamanı koyu yaşamış ve evki koyu yaşamış ve yani gelene görene örf ve adeti herkes yaşamış ve herkes saygı duymuş ve yani eğer saygı duymuş ve ne kese hani kıymet atış gittin ne yani tütbe haskirin u rezgirtin tütbeci haskirin u rezgirtin yani vallahi haskirin u rezgirtin yani dibin bira insan hevudu bira hasbike ama bira şerçe nebi bira hevudu nekşi ondan sonra bira zamanı herkes haber bide bira aştı hevu ondan sonra iştara bejim yani evke yani çavakino iştara bejim yani ser zamanı mı ne ezana şuna şerda demokrasi lazım arami huzur lazım gerekçi lazım tabii muhakkak bana Zeynep nabe yani ilo yani emitiş bir demokrasiydi be yani
yani dünya geneli bir demokrasi evkiydi be yönetilmişti. Emizi mecburi geçi gelmişti. Emizi mecburi uymuş ben ama yani gerek evzi hakkı me hukuki me gerek tanmış ki. ماموسا هلبت شخوا برساكم مجارة ما كو أمي ببرسن وبكن مجارة يا تد سالة حزار وشازدان دا حفدان دا جبوكو شر نقوم وآشتي ورا جهاني وولاتي ما تبلغوك جيم ذاكرو تستخدم بيه كي جا أكاديميسيانا خوش بوي توك أكاديميسيانا آشتيه جبو يكي إيلوني روجا آشتيه جهاني چت فكري داخوزا تشبه روجا چيه موی دمیزی گوتبون ام شر نخوازن شر نه شر سوجه که مروایه ام نابن هفاره و سوجی جبروی ما بلاو که امضا کرد دست نشان کرد بدلاویزی ما هیراش کردم برا بکن مثلا اونینه ام هنازی دوی بریار دانه کو آشتی جبوی جهان جبوی هر مروی پیوسته یعنی تشتکی نبه نابه جبروی آشتی هنزی پیوستره روی دنیا و ولات ما و بازار ما بگره هر دره آشتی دوی درکه پیش دخواز آشتی درکه پیش و به اصرار حتی داوی ام آشتی بخوازن لدو آرمانجا آشتی بن. بله تلالی کی شرکی دجوارت قومه هد سریدا الولات ما رجالات تنا من قالك دبري دنیای علی کی جد بن سیا شردا دخوازا آشتی پیشوازی کردن یکی ایلول چتکی چاوایل گوریته والله دوی خود دم زور دا دم زحمت دا دم شر دا دم وان دمان دا انسان اصرار آشتی بخوازه خود دم اولهی دا دم به شر دا آشتی خود آشتی روایی هیه یعنی اما دم کو آشتی جان انسان تین کشتن تین کوشبر کرن تین گرتن جوار خودتن دور خستن خوازای وان تی شوتاندن داره وان تی جکن جنگه هوان تحریب کرد جبروی daha به معنی daha به وقتی وان دمان دا انسان شتی بخوازه. البته اکولوژی جد پارزی یعنی هم اکادمیسین ناشتی هم جد علی کی خوازای کردستان اد پارزی لیم خابن خوازای جد ویران کردن تالان کردن دوان سالن داوی ده هل ای سالجی ev talan kirin berdewam kir. Formula wê çi ye? Formula xwaza û yani giyanwer gerek seval gerek mirov. Yani ez dibêjim pir mijara aştiye ne dûre lewma. Rast e dur nene xwe ekoloji çi ye? Ekoloji tekiliye nabera mirov û sevalê din da mirov û xwezayê daye. Vê tekiliye xwe xwezayî ew ve tekili divê ne tahrip kirin. Gava şer hebe ev tekili giştên waran kirin. Bêjî daristan tên şewtandin. Dar tên jê kirin. Bêjî o ew nebin dagirker dema welatê te dagir dikin vê carê xwezaya te zî xirab dikin. Zozanê te madenan digerin. Çemê te bendav çê dikin. Darê te jê dikin. Ji ber vîya بواتای گرید به هر گریدای یعنی خدا اوزی شر نخوازه یعنی هر آوایی شر نخوازه دژی شره لیبل شر به هر حیوان هر در زوزان و دشت و بانی و مروواتی باجار zarar jede bini jiber ve tekiliya wan tekiliya sistema ekosistemi ne tahrip kirin جبروی شر دوی نیکرن. الله تابا. سپاس سرکفتن بیزی آشتی. تماشامان نجا. ام به هفته‌جی لآمده بون. بخواست امل فکر و آنرین و دخواز گله آمده. گهدار بکن که در حق یکی ایلونه رجع آشتیه جهان دا چت فکره؟ دست نشان دکه خلقی آمده کو آشتیه کی راستقین دموکراسی کی راستقین و او آزادیش بوی آخا کردستانی و تواهی دنیای دخوازن بانگ ل حکومت ترکیه و لرایدان جهان دکن کو جبوی کو دمجرا آشتی دا گلم کرد مخاطب بگرن ورن دسته خوابدن دسته کردا و دمجرا آشتی دا لهب بکن ام وی اوای دیگه جنداوی برنامه خواه حتی برنامه کادن هر شاد و بختوار بن